Da ste bre ljudi, sad GMC ili da se igramo FIFA 15. Znači igrat ćemo ovaj turnir, ono da znate, evo ga. Idemo da pustimo Hoffenheim. Igra se na semi-pro. Evo, utakmica je počela. Mora se čujem sad, mora da se čujem, mora da se čujem. Evo ga, Bernat. Kad on sam, evo ga, ili stop, ljudi, ali dobro, da pokušam nešto. Tako. Evo ga sad ovapa. Gross kako je. Evo ga sad. Blažikovski. Zamolio dangu. Ajde bre, čuvajte. Sad čuvaj. Ajde Bernat. Benedetto, majstore. Avanza. Tre caldo. Idemo bre, idemo. Tako je. Inače ljudi, ja baš nisam neki profesionalac za golove i slobodnih udaraca. Umijem možda treći ili drugi gol iz slobodnog udaraca. A jedan put sam šutnuo i udarilo prečku na liniju i nije ušlo. To sam se nervirao mnogo. Tipkamo go. Dobro. Zapamtimo. Sad nastavljamo. Tu je Bender. Znači ljudi ima Bendera i Serie Pack 82 ocena, a sad u Dortmundu 81 ocena. Evo ga sad Son. Moja žuta. Dobro, ništa.
Imamo ga Blažikovski kanal do Bender. Nek trajem. Kapaz pomotinga. Nek trajem. Nek trajem, kako već. I za malo da ga dam. Bender. Bender je tu ljudi, Bender. Ajde. Tu je sad. Evo ga. Alapa. Znači možda započeti da znate. Da bi mi samo malo šta uradi. Sve ljudi ja. Mogu do kraja. I sad opet ću morati započeti. Ljudi, pobjedili smo, znači nisam ništa imao, znači zakočio sam, jer prošli put jedan put sam bio snimao da mi se isključilo i pobjedila sam čak i na penale i onda mi se isključilo, tako da ljudi, ako vam se svidio klip, normalno ostavite like, share i subscribe. Vidimo se u sljedećoj epizodi, do tada. Da, neću komuća. Ćao ljudi. Da, ćao.